Bible. Hey! All right. Wow. Now the media is also now being thrown with stones. We're going to babaleke bazala umango ababika indaba be-SABC abachagali be-Deep Blue nabazakuthutha ngamatshe lokhuya bayokubika ngendaba yomchakalo wezenzelo. The leadership of Congress of the People has been very patient with the former Deputy President Willie Madisha. Isikhama seCOPE esihlangothini lomholi wayo umsiwa Likota sithi babhalelene nesekela likaMngameli Willie Madisha bagcina sebamkhomba indlela. Isikhama sebhola iCasrick Stars ebesisejimini lokufuna abadlali abatsha abasesebancane sithi kusebenzekile batsho sibe nenyawo elihle. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba goduke SABC 1 naku-DDT ngesiNdebele lotshani. Kubotshwa abantu abathathu eDeep Blue eSoweto ukulandela umchakalo wanamhlanje ekseni amapholisa avulele inthuthumbisi nenkule zeraba afuna ukuphatlalaja umphakathi osilingekileko westela yeDeep Blue eSoweto obewulilela izenzelwa bekwaphatlalaja nenkolo ezimbili zababika indaba njengomana umphakathi sewunemveke ezimbili uchakala bekwaba netraga eletshelwa umthwalo walo. Izakhamuzi zalapha zaragela phambili ngokutshisa amatayere. Izakhamuzi zilila ngomhlago wamanzi hlangana nezinye iintshijilo zezenzelwa zomphakathi abaqalene nazo. Kubekwa amapholisa ukuthi azokuqala ubujamo njengobana nendlela zivalwe ngamatshe nje. Izindlu ziyawa. Kudala bethembisa ukuthi bazobalungisela izindlu ziyawa. Kade kulungiswa kade kwenza ugesi nawo saqhubeka. Babalekile sebeshiye kwaba uhalf ama-toilet i-bucket system lesetshenziswayo abayi-drain. Amapholisa bewasola jeje izehlakalo ezilandelanako ezenzeka lapha hlangana nokhunye ekumamatsha liya inkolo yokudlula. Ubujamo obuthena buthi buyehla kwathoma phasi godu izakhamuzi zaqhulana namapholisa kwathoma kwalila ama-tear gas. Kuthe kusesenjalo izakhamuzi zajikela ngembiki indabeni zaphosa amatshe bekwalimala inkolo yezimbili. Siyaxosa kakhulu ngokho kwenzekile sixosa kakhulu ukuthi nigcine seniveka amatshe imbokodo. Into eyenzakalayo ukuthi labantu laba babaphuzela utshalo bakade bebluthe etragini. So that's why sesebe so violent bese sebeyelwa nje maningakhumbula mamanhleke bengakadawo benikhuluma nabo and bebe happy ukunibona bebengenankinga but manje sesethola usizi nomholi la ukhoza sesethola ukuthi hayi man sebenza izinto ezi out of hand. Amapholisa aragela phambili nokuphosa ilihlo endaweni le kanti izakhamuzi zifungile ukuthi zizokuragela phambili nokuchakala. Kukholwa bona ikampa yomholi weCOPE umusiwa Likota iqinelise ubulunga besekela likaMngameli weCOPE Willie Madisha ehlanganweni le. Iphiko lendaba le-SABC lizwe bona ngenxa yokwahlukana ngaphakathi kweCOPE. Ihlangano le ibambe imihlangano ehlukeneko yekomiti ephetheko. Ikomiti ephetheko yeCOPE ngiyo ethethe isiqundo. Kukholwa bona umhlangano wekampa kaLikota ngiwo oqotshe uMadisha. Ukurarana kubonakala aqina ngamandla kuCOPE edosa phambili ngomusiwa Likota. Nasihedlule emva kwakhe kwabonakala amadoda aphosana ngamaguduva nakubanjwe umhlangano wababika indaba ngomnyaka opheleleko eBosberg. Namhlanje esivuke nazo ngezithi ukhonjwe ezangayo uMadisha obekalisekela likaMengameli wehlangano le. Unobhala zombelele weCOPE Eric Muhlapamaswi uthe isiqundo sokuqotha uMadisha ngalo nekomiti obubanjwe izolo. The leadership of Congress of the People has been very patient with the former Deputy President Willie Madisha. You know, it has been the wheel of justice has been grinding very slowly, trying to accommodate him, trying to make sure that we can mend the relationship. But unfortunately, it wasn't meant to be. And for that matter, the decision taken by the Congress National Committee yesterday was to terminate his membership.
uMaditsha wakhe wajanyiswa ehlanganeni lengomnyaka opheleleko ngemva kobana angabone ngelihlo linye nomholi wehlangano lewulikota. Lokhu kwenza bonyana uMaditsha aveze ukuthi umholi weCOPE uyabhalela ukwenza umsebenzi wakhe njengomholi ngombana kanengi uhlala gula. uMaditsha nomzwanele Nhleko oqothweko naye bahlathululwe njengabantu ebekulindile bona vele baqotshwe ekulandela indlela abaziphatha ngayo. uMaditsha akakabe ukuziphendulela ngendaba le. SABC sazokuthi ingamthola imlethe emoyeni. Ichancellor ye-UNISA umengameli walokho uThabo Mbeki uveze indaba yentshijilo eziqalene ne-UNISA lokho nakavala inkulumo yakhe njengoba na i-UNISA igidinga iminyaka eli-150 solo yasungulwa. Umbiko lo uveza imraro omkhulu ekuphatheni, ekusebenzeni kuhle nekuphathweni kwemali. Uveze kancazana nangokulungiswa komuzi wesekela lika-Chancellor, ibatsho yokuthuselwa nokuvuziswa kwembiko eyifihlo. Every patriotic South African should be worried by the apparent decline in the prestige of UNISA, but the collapse should induce earthquakes in our heads. Umbeki uthokoze nongqongqotjhe wezefundo ephakemeko uDr. Blade Nzimande ngokutshengisa ukuzimisela ekufakeni isandla bona kube nesisombululo. uNzimande uthi uyavuma bona i-UNISA inemraro kodwana baba uyimbika indaba ziqale khulu okuhle kwenziwe i-university le. UNISA itself faces the challenge of renewing itself at its 150 years of its existence. I must address this because I want also to say to the media, please, for today and tomorrow, just cover UNISA for its 150 years. Isekela likaMengameli uPaul Mashatile utsho uyagandelela bona urhulumende uyayisekela i-UNISA. Uthi nanyani nemraro nje kodwa kufuze ikwakwazelwe ngemisebenzi yayo emihle enzileko. UNISA has been instrumental in transforming education by advocating for change, innovation and equity and using technology to transform the way we learn. uMashatile ubuka i-university le nangokukhaliphisa ingqondo zabaholi balokho nebangomuso. Iindaba nasenjalo uMbeki uthe nasele ajugulukela endabeni yombango weRussia neUkraine wathi imizamo yobuholi webutho lamajoni elisizana naweRussia iWagner Group iUyevgeny Prigozhin yokusahlela angeke iphumelele. uMbeki ubekhuluma njengoba naye afumana itwasiso yezobujoni eRussia. I saw the news that there was the Wagner Group in a sense was rebelling against the government. I didn't take it seriously because my sense was that this was a hopeless venture on the part of whoever was responsible in the Wagner Group, that whatever they were trying to do was not going to succeed because it was not going to be supported by the Russian army as a whole or the population. It won't get any support in the country. And there's no way that the Wagner Group on its own could have produced any meaningful change. In Russia, it couldn't. So I really, from the beginning, I said it, but they were playing some silly game, which was not going to take them anywhere. Nasibuya entolo. Sicela umphakathi ukuthi vele us-assiste nge-information basinikeze yona mayelana nalezi zinto lezi. Ziyalila izisebenzi zemtholapilo nembedlela zombuso eMpumalanga ngokunande zisahlelwa emsebenzini izindlelesi. Amapolisa weMpumalanga akhuthaza amaziko wezempilo bona aqinise zokuphepha ngemva kobana kube nezehlakalo ezimbili lapha inlelesi kusahlelwe khona umtholapilo nesibedlela. Esehlakalweni esenzeke mhlapha nje kudunyuzwa abasebenzi bePhola Ntsikazi Healthcare Center ePhola kwasahlelwa neambulance ngosonto ekseni. Amasango omtholapilo lo sekahlala avaliwe. Umtholapilo lo ungamanywa amaziko wezempilo asahlelwe izindlelesi. Abogadi nabasebenzi besizwe lihabako basahlelwe badunyuzwa kwalimala umtshayeli wesithuthi sesizwe lihabako.
iveke epheleleko inlelesi singenela isibhedlela seCarolina zathathela abasebenzi izinto zabo. Amapholisa bawa bangaba nelwazi ngezehlakalo ezibona beze ngaphambili. Sivule licala le attempted murder ne-basis robbery ngemva kokuthi vele bahlasele icrew le beyihamba ngeambulance izolo ngala eMasoyi and kwamanje iambulance igcine seyitholakele after bayitshontsha. Sicela ukuthi ama security measures kuma public places wethu aqiniswe kodwa nathi simaphoyisa saqhubeka sisebenze sizame ngayo indlela ukuthi nathi si assist kodwa okunesicelo umphakathi ukuthi vele us-assist nge-information basinikeze yona mayelana nalezi ndakalo lesi. Umnyango wezokuphepha komphakathi nezevikeleko uzihlabe kumbi izehlakalo ezimi. I-department izawuqhubeka isebenzisane nama-security service providers lane contract ne-departments uqinisekisa ukuthi lama-health facilities ayavikeleka ngaso sonke isikhathi ngendlela yakhona. Usomkhandlu wezokuphepha komphakathi ukhombela izakhamuzi bona zibika izehlakalo ezisolisayo emapholiseni aseduze. Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi uthini umbono wakho ngabasebenzi bemtholapilo nembedlela zombuso abahlalele evalweni ngomana sekunomukhwa wokusahlelwa emsebenzini. Nakumbono wakho yalandela mukele. Sikubonile nathi la eCarolina kwenzeka hlaselwa lapha esibhedlela. So owambono uthi amaphoyisa awenza ishow ukuthi adeploya amanye amaphoyisa ayekuhlala lapha epolice station enza ama-affidavit. Lokho kubuya kurare godu ngoba yonke imtholampilo inama-security enama-security la anikelwa abodonkipiri kuphela. Izibhedlela namaklinikhi engathi zingaqina zokuphepha kunamaklinikhi angenawo amakhamera nama-security uthola ukuthi akuwona ama-security lawa aphathe ibhamu. Uyabona ukuthi igebengu vele mayifika kwama-security ayikho into azoyenza. Aqhathwe ama-security ngoba amapholisa abasawezwa mkhathi bayazi ukuthi ipolisa ulibiza manje liyofika ngemva kwe-30 minutes. Amaphoyisa angalinge asho nakanye athi labo basebenza lapha etholampilo bangasebenzi ngevalo bahlale bakhululekile. Ubugebengu bucole yonke indawo like nabo bayabafikela muzi lapha epolice station bayabathuthumbisa mkhathi. Angithi kuyovotiwa no akumangalo kwenzwa so basabothajana and basabothajana ngempilo zabantu. Nawena khaleyo nayilumile mkhathi amalanga khona ukuza kubangiwa amapholisa la ayokuvikela lapha emtholampilo ngombana nakumphakathi awunawo umphepho. Umphakathi kufanele sihelebhane namapholisa nabonogada sivikele abonese nabodokodere bethu emitholampilo kungaba ngendlela ethecha. Kumele ukuthi uhulumende azame ngalo lonke indlela ukuthi afake security ibe tight lapha ezibhedlela, afake nemakhamera la strong. Umbono ngewombukeli SABC ayizukuthesa umlando wokuziphendulela ngombono wombukeli. Abantu abatsha abanganandawo yokuhlala elizweni lekhethu leli baqalene namakhaza akhathisa umongo ebusika nje. Mhlaka ngamalanga ukufumana ukudla emntwini omduno weminyaka ema-30 ubudala lo. Nakangaba uyilokho ebekudliwa ngabanye abantu udobhelela lokho okulahle ngabantu okungakavi kunitsha. Impilo yakhe yajugulwa ngesikhathi kwehla ingogwana ye-COVID-19 uqindeliswa amakhambo. Ubujamo bempilo bamenza bona athoma ukubhema indakamizwa wathoma nokuhlala endleleni. I lost my job during COVID. I was depressed. I started doing drugs. Now I am unable to find work. UVictor Ndowe iminyaka ema-32 ubudala wasuka ekhaya eTohuyando ayokufuna umsebenzi ePolokwane. Kodwa iphuthango lakhe lachabalala nakangatholi umsebenzi. I came to Polokwane looking for work, but unfortunately I've been living on the streets. I've not been able to find work. I really need help. Kodwa bakhona abantu abalungileko. We give them food once every second weekend, Sundays at the swimming pool park. Akunandawo zokuhlalisa abantu abahlala endleleni edrobheneli.
iningi labantu abatsha lithambele enhlanganweni ezingasebenzeli inzuzo. Kezemali iranda liqinile nalinganisana nezinye imali ezikulu. Siyathokoza isikhathi sakho Mthombeni. Loyo ebesikhulumisana naye mphathi weCastric Stars uBucks Mthombeni. Ziphelela lapha indaba esinihlanganisele zona namhlanje. Ubujamo bezulu uyalandela ngosichaba amahlango. Nisale kamnandi. Isithokozile ebusuku namhlanje siyalibonga ukuthi nokho ke na ukhona ngona ngapha boqebeha 80% amathuba wezulu kezinye indawo 60% kanti uyakhamba lapha ku upping 10 30% amathuba wezulu ngePumalanga yenaga kunalitho kusasaliragela phambili nokwathela khulukhuna usekapa 8% kezinye indawo apha upping 10 kezinye indawo ziyaraga njalo lapha ngePumalanga kapa nakhona ngaphanga kwaZulu Natal sihlokomele khulu mambala nasivakatshela ngapho kunemoya ke igijima kokhulukhulu izulu likhulukhulu lapha ngeqebeha imoya le ivela lapha ngegwini ngekapa sihlokomele khulu mambala nasivakatshela lezi imfunda siqale ke ukuthi nokho kasesekhona imjije duma kumbe khulu mambala imoya ihahaba njalo ingenelela khulu lapha kwaZulu Natal izulu lenkhulu mambala sikathoma isihlahlini lesisanga mana ngatsha amadlelo kwazi asiliqale khona ngaphange Gauteng wehle uthe Bronco Spread ngaphange Johannesburg la ngakhona Spring C20 novakatshela lesisifunda asiliqale lapha ngelimpopo phezulu lapha nyane eMusina wehle uthi Thoyando eTzanini ngaphange eBulukwane ngapha ngeliphalale ngawadla olale nokho ke siyalibona ukuthi lipholaphole kamnandi khulu mambala ke lehweni Mbicane phezulu lapha eLinberg wehle uthi ngapha kuSipale ke Carolina ngapha eMalahleni ngapha kwaNdebele yonke kusasa esikhukhuza lapha kuSipale 27 liyachisa kodwana kezinye indawo nokho ke zabela ithuba makhazana kwaZulu Natal uyalibona ukuthi lapha ngeRichards Bay wehle uthi khona ngakulezi indawo zakubo eMgungundlovu ngapho 22 novakatshela ngapha seqe siliqale khona lapha eLismith uyalibona ukuthi likhamba lithi parapara ngamafu novakatshela lesisifuna boqopo ngale ngimzimkhulu ngapho kanti ke nasiliqala ngePumalanga kapa likhamba liwathela kwemali tswayi ngapha kubomthatha ngapho kumakhaza Kraro kukumane ngapha eqonqe uyalibona ukuthi jama lapha ku15 kutsho khona ukuthi sihlogomele kholombala nasivakatshela lesisifuna ngapha keWestern Cape uyalibona ukuthi linengi izulu kubo Worcester ngapho kumakhaza ePort West wehle uthi Riversdale ngapha eGeorge 16 novakatshela ngapho likhona izulu ngapho sihlogomele ehlagwini kapa lapha eKurumane upping 10 ngapha ngeKimberley Carnarvon ngapho 19 uliqala lapha eSutherland lizakujama ku9 naw ngapho kumakhaza Free State Sasolburg ngapha eBothaville Kroonstad ngapha ngeFrankfurt wehle uthi Fixburg ngapho Bloemfontein lizakujama ku22 naw ngapha siqala ehlagwini eNtshingilanga lapha eMahikeng wehle uthi Ottosdal ngapha eVryburg ngapho likhona izulu kezinye indawo Ottosdal Klerksdorp ngapho lizabe lihle khuluma mbala ukuthi kuba makhazana ngapho umndungwa bungela kokosi uthi iye zesiNdebele.